पदी नेस्ते सरकारी महकमा होती जागा अस्तां कम वसाइल आलातानी कम हुई बोझा बाजें वाला खार बुएगा नहीं चूँकि बुएगी। तो ये मामलात मरुची माँ डिस्कस करें बहस करें मैं मौजू जंगलात और जंगली सहदार बलूचिस्तान वाला वो हमें शोबा चे दो शख्सियत का वो माँ आवाजहाँ ख्याल लेकर शुमारा सरकने जोदा करें। मैं अवली मेहमान शरीफुद्दीन बलोच वजह वशत के मराशा मरवानी सर ते खैर वशे तो शरीफुद्दीन ताल्लुक चा मस्तूंगा है वो अन्नू जंगली आयात वाइल्ड लाइफ है चीफ है उती अजमता पीलू कने गाइन वो ये वक्त एम्पल को था मलाइशिया हमें जंगली सादार वाला वो एमएससी फॉरेस्ट्री हम को तगे और जोलॉजी हम को तगे और अन्नू माशाल्लाह यक्षर होते सर चीफ है वो दिखे मता पीलू कने गाइन मवाजा वाइल्ड लाइफ जो जंगली हयात सादार नि बाबता मा गेशिन जोस करें शरफ दरा देखिए मर्द में क्या ये ताल्लुक हम वो जंगलात हैं मोहम्मद असलम बुज़दार साहब वजह वशत के मराशा मोहम्मद असलम बुज़दार ताल्लुक हम चामी महकमाएँ हो नाज़म जंगलात हैं ये फॉरेस्ट्री या वनता मास्टर को था चा पेशावरा और एक मज़नी वक्त या ये महकमावती इज़्मता पीलू करने गए नो ये मौजूद सर मैं बेसुतरान करने बंदा था शरीफुद्दीन तनीम कर रहे हैं जंगली हयात या जंगलात ये दो अहम शोबा तो ये शोबा नी पज्जारा बेकम कि मैं बेजान है मैं लस मर्दम चारों बेजाना कि जंगलात तो का कौन चीज़ कहाँ ये जंगली सादार कुजामा तो एवरी महकमा है या मेरे डिपार्टमेंट है पज्जारा बेकम जी सर सारी चशों में बाज़ मेहरबानी बाज़ अहम मौजू है जी इन्वायरमेंट टू फॉरेस्ट टू वाइल्ड लाइफ माँ बोलन टीवी में नतवारों का हमारा लुटाइन था बात शर्र और अहम मौजू है सर तकरीबन पाकिस्तान था हर सूबे था ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट मौजूद है इसे मज़ा ने मकसद हमें कि हमें कुदरत के हमें हमारा वसाइल दाता वाइल्ड लाइफ है या जंगलात है इशाना हमारा बचानगी है। तो अगर बलूचिस्तान हम अच्छा रहे सर पाकिस्तान है अगर पूरा जोग्राफी अच्छी अच्छा रहे तो पूरा नेम है बलूचिस्तान अच्छा रहे पूरा पाकिस्तान है सही सूबा और गिलगित बिल्तिस्तान कश्मीर एक जगह बलूचिस्तान अच्छा रहे तो बलूचिस्तान पूरा पाकिस्तान है नेम है हमें हिसाबा अल्लाह ताला चोनिया तो हमें ज़्यादातर एरिया हुश्कें को वस्ते ज़्यादातर तो अल्लाह ताला हमारा ये वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज बाज दाता अगर माचारे अम्मा वत कैटेगराइज करता कि मिसाल मैमल्स माँ गुशी हमें वाइल्ड लाइफ टर्मिनोलॉजी या कि मिसाल गड्ढे पाछे ने कुएं आस के एवड़े तकरीबन नेम अगर सब पाकिस्तान था तो 50% आई बलूचिस्तान था मौजूद है हमें हिसाबा मुर्गे रेप्टाइल्स तो ये हिसाब बलूचिस्तान तकरीबन नेम अगर पूरा पाकिस्तान पूरा इलाका एक साइड और बलूचिस्तान एक साइड तक नेम अच्छा गेश्ते रमे है पता अम्मा हमारा अल्लाह ताला मज़ानी कोस्टल समंदरी बेल्ट दाता आई तो मज़ा सीजन हिसाब मुर्ग कहाँ तो बलूचिस्तान ओवरऑल वाइल्ड लाइफ या वाला बाज रिच है तो हमें वजह इसी एक अलग डिपार्टमेंट बनाइन तनों के तकरीबन 200 साल बुआ गए कि सारी जंगलात वाइल्ड लाइफ एक जगह हबूता वाइल्ड लाइफ अहमियत हदीस तक गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान शायद बिल्कुल सेपरेट करता सारिया डिस्ट्रिक्ट हिसाब में ऑफिसर्स न बूता तो अनु अल्हम्दुलिल्लाह हर डिस्ट्रिक्ट था तकरीबन हमें अफ्द ग्रेड एक ऑफिसर पोस्ट का आइए पदा फील्ड की प्रोटेक्शन यात्रा आ पोस्ट का तो तकरीबन हजार अच्छा गेश्ते रमे वाइल्ड लाइफ स्टाफ हस्ते आई था गेम वाचर के हम बुनियादी हमें बेसिक यूनिट के अकुआ निंदी अर्जागा निंदी वाइल्ड लाइफ हिफाजत यात्रा वाच कने आ हिसाब पता गेश्ते पर ज़िला हिसाब एक असिस्टेंट कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ है पता आ हिसाब पूरा डिविजनल हिसाब है पता सूबाई हिसाब एक 19 ग्रेड पोस्ट कंजर्वेटर आ रहा गुशी नाजो में जंगली हयातें और नेशनल पार्क से पता हमें हिसाब कि वाइल्ड लाइफ आ रहा हर जगह तकरीबन बलूचिस्तान पोटेंशियल पता हर जगह के ज़्यादा हस्ते आई है तरह हमें एक पूरा एक्ट मौजूद है सारिया 19 दफ्ता चारा एक एक्ट बूता पता अनु 2014 जिसने में हवाला जी शरफदारा बेसुतरान बुआ तो जंगलात है वजहबाज शरीफुद्दीन खूबसूरत अंदाजिया जंगलात तो वाइल्ड लाइफ है वाला ये पज्जारी को थी कि माँ ये सरफत बुआ के कोशिश करे कि भाई वाइल्ड लाइफ जंगली साहदार दलवत कुजामा खासकर बलूचिस्तान है वाला और जंगलात महकम है वाला
مواجہ کی شیں جو سپورٹس کریں واجہ اسلم بزدار صاحب تو بلوچستان جنگلی حیات اور جنگلات بابتا ہمارا سرپری بھی دے کہ مثلاً جنگل کو جامیں وہ چونے سادار استان چونکہ لگتے ہیں واجہ شریف الدین صاحب کا اپجا وہ چچو ارزش داری ای محکمہ ای ڈپارٹمنٹ وائلڈ لائف کا اس کا بلوچستان والا مہربانی درسی صاحب چوک شریف صاحب گرستا بلوچستان جنگلات حوالہ اکر رچ نہ چوک باقی صوبہ ہمارا اللہ تعالیٰ زمینیں یہاں چھوٹیں رہا تھا لاہور اور برف باری علاقہ کم ایرڈ زون ہے ادھر جنگلات اکر ڈائیورسٹی نیست ہیں جی وائلڈ لائف ہم اس دوران صوبہ زیادہ مارچہ ہم صوبہ ریسورسز اچھا وائلڈ لائف چاہیے کہ صوبہ چ گشتر ہے یہ گشتر ہے اگر فارسٹ میں کمپیئر کریں تو فارسٹ ہے ہمیں ایریا سے باقی صوبہ یا باقی صوبہ گشتر فارسٹ ہے گشتر فارسٹ ہے لیکن اگر اوور آل میں ایریا کیلکولیٹ کریں چوک شریف صاحبہ گوشتا کہ نئے میں پاکستان ہے آئیں صاحبہ تقریباً ہمیں ہمیں ایف اے او فگرز 4.8 ہمیں پاکستان ہے فارسٹ کور ہے اور آئیں صاحبہ بلوچستان نے کور کیا اس نے 1.4 ہے چونکہ ڈائیورسٹی زیادہ ہیں علاقہ بعض واسٹ ہیں ہمیں صاحبہ پرسنٹیج فارسٹ کم ہو گئے مین فارسٹ جو میں گوشتا ہم میں زیارت ہے جونیپر فارسٹ اور جونیپر ہے دمی مزیں ٹریکٹ ایشیا مزن جنگل ہے زیارت ہے اچھا ایشیا مسترن جنگل ہے دمی ہربوئی علاقہ ہیں ہم شرح جنگل ہے کلات ڈسٹرکٹ کا شاہی علاوہ گا ایک اس طرح زیتون جنگلات میں جو شیرانی علاقہ مونسون ہوتا کا اور زیادہ بوگاں خوزدار ڈسٹرکٹ کا بعض شرح جنگل ہے تیمار یا مینگروو جنگلات میں ساحلی پٹی 770 کلومیٹر آئیں شرح جنگلات موجود ہیں تو یہ حوالہ الحمدللہ چھونے کی نیست ہیں لیکن موسم لہٰذا اور آئیں صاحبہ جنگلات حسابہ محکمہ کمزور ہو جنگلات وتی ارزش چی بتو کا چی ملو کے واسطہ علاقے واسطہ بعض وسیلے ہستے ہیں درج کو دار ہوا تو شریف الدین صاحب یہ بوالا گپ جنے کہ چچو ارزش داری مطلب انسان زندگی کو یہ اہمیت چچو زیادہ ہے جنگلات ہے اور جنگلی حیات ہے سب بالکل جنگلات و جنگلیات اردو تقریباً لازم ملزوم ہے چونیا کہ جنگل استے تو زیادہ تر جنگلی حیات کہ آئیے بہتر بیسک کی ریکوائرمنٹ استے ہیں کہ یک پناگاہ بھی تو جنگل بھی درخت بھی تو آرہا یک پناگاہ پدا سایگ پدا آئیے رودگ آترا کہ بیڈنگ کن چیز کن ای اللہ تعالیٰ انچو قدرتی صاحبہ یہ ایک ریکوائرمنٹ استے ہیں اگر ماں انٹرنیشنل یک کمیں پیمانہ بنائیں تا آرہ چارے تقریباً ار ملک کے 20-5% آگے ٹوٹل آئی رقبہ آئی تقریباً 20-5% جنگلات بوگ لازمی ہے یک بیلنسڈ ترقی ہے آترا لیکن چونکہ کہ اسلم صاحب گشتہ ہمیں اوورال پاکستان تا مختلف شے وجوہات ہستے ہیں کہ آئی صاحب ہمیں جنگلات آئی صاحب نہیں پاکستان ہمیں چچو پیسد بھی اندازن تقریباً 5% مطلب 25 نے قریب 5 ہے پدا آئی دیکھ زیادہ فیکٹرز ہستے ہیں مزن یک فیکٹر تو یک آبادی ہے کہ ہمیں آبادی چوئی صاحبہ رودہ گئے زیادہ بو گئے پر مردمان یاد ترہ لوگ ضرورت بھی ہے ار جاگہ مردم ایڈوانسمنٹ بتا کوانی تا مردم شتا ہو جی ہو اما صاحبہ پدا یک اویرنس صاحبہ مست دنیا ہے تا کہ ماں دیگا چیزہ زیادہ اہمیت دیا لیکن درخت چاما صاحبہ اگر اما چارہ کہ ماں وطی ار مردم مزن جاگئے بستا آئی تا کم درخت جنے وطی گلی تا درخت جنے تو یہ صاحبہ 1% بڑی اگر آنا کونے درخت چستے آری آپ یاری یہ وڑی کار کرنے میں درخت زیادہ بھی تو اسی طرح میں ڈپارٹمنٹ مختلف حساب وتی تو کار کرنا گئے پروجیکٹ چیزیں کہتے ہیں لیکن آگائی اوورال مردمانی آگائی کہ بھئی درخت چی اہمیت ہے اگر مذہبی اسلام اچھی ہم چاہ رہے ہیں ہم یک حدیث انومنی ذہن آئے گئے کہ اگر قیامت برپا بھی مردم روا گئے معاشر میدان نیمگا لیکن حدیث مفہوم ہمیشہ گئے تھی دستا ایک درخت چی یا بیج استے آرہ بیجانے کے آبادی درخت چی صاحب ہے اگر جنت تے تصور ہم چارے زیادہ تر سرسبز و درخت جو پھول ہمیں چیزیں تو یہ صاحب آگائی تو جنت تے تصور ہم درخت چو آئیے سبز ہیں تو یہ صاحب آگائی ضرورت استے کہ ہم وطی درخت چان حفاظت اب کنے ہر جاگہ استے آب استے تو درخت بیجانے صاحب جوانے چیزیں وجہ گبجہ شریف الدین صاحبہ لازم جنگل قدرت ہر چیز ہے تو بچار بعض برہدار خوبصورت ہے گو انسان ہے زندہ گو چاگردہ گو قدرت داتگی ہر نعمت آیا گو یک محکم سیادی ہستے اور جنگل اور درچ کو دار سبزک میوک ای درو پدا
قدرت نظارہ اگر میں جنت تصور کریں تو آئی تو کامی ندارگانی ظاہر کریں یہاں پر در کریں کہ چوشے درج کو دارا میں وگیں ادھر چیزیں تو اسے ظاہر بھی کہ تصور کہتے ہیں باغ خوبصورتی باغ گپا بجنے تو ادھر چیز کو نیچر تعلق بھلے ماں نمگا دل گوش ندی درج کا گڈے درج کا ختم کریں درج کا دارا باغ کریں پر کنڈے ضرورت ہے بلائیں نقصانی بتکوں تو یہ بابت ہم گیشیں سرپدی ہوتی مہمان حضوری کے جنگلات اور جنگل محکمہ چیاں اور جیسا سب جنگلی حیات اور جنگلات لگتے ان کا پواجہ چاہ تو بگشکوں کہ میں چاگرد واسطہ یا انسان زندگی واسطہ چچو علیمیاں تاکہ لس مردوں میں معاملات بھی سرپد بھی جنگلات اہمیت دنیا تا بعض زیادہ ہیں. ہمیں چوک شریف صاحب گزشتہ کہ شعور کمی ہے بیسیکلی عوام توقع اور مخلوق کا ایون ہمیں عوامی نمائندہ کے اسنا اسمبلی عام سرپرنے یہ چیز اہمیت آنی دلانی ہے دنیا تاشی مزن اہمیت ہے پتہ بلوستان والا اگر ماچارہ ہمیں مین پیشہ یا روزگار کا اسنے مخلوق مالداری ہے مالداری ہے بنیاد جنگلات ہیں اگر جنگلات میں بھی مالداری پرت نہ کرنا ہے دیگا آف ہے چوٹن ذرائع نے نصیر آباد علاوہ باقی ایریگیشن ہے گھمائے اوڑے سسٹم نے تو اگر جنگل مبات مخلوق شودہ میری ہمیں یہ حساب میں تمہیں ہما انوائرمنٹ والا بعض اہمیت ہیں جنگلی حیات ہے مسکن والا بعض اہمیت ہیں اور ہمیں ضروریات گیس بجلی انرجی ریسورسز بعض مخلوق کا کم رسی سوچے گئے دار میں 90% شمی جنگلات ہم پیدا گئے تو یہ درہ ضروریات ہیں ویسا جنگلات بھی انتہائی زیادہ ضروری ہیں باید ہمیں انو ٹری سونامی پروگرام فیڈرل اور پروونشل لیول چلے گئے 10 بلین ٹری سونامی پروگرام بلوچستان ہم آئی تھا گونے گو ہمیں 5 سال ہے تقریباً 2 کروڑ درشک جانے کے ٹارگیٹ ہیں 200 سال وہ اور تقریباً کروڑ آس پاس درشک جاتا یہ ساری چیزیں لیکن یہ کہ بلوچستان چونکہ ڈرائی ٹمپریٹ ہیں خشک ہیں اور کمی ہے یہ درشک جنے کم ہیں جنگلات آنی نو کنے کم مشکل ہیں شباسی صوبہ تو کوشش راستے ہیں محکمہ کار کرنے گئے گورنمنٹ ہم اس یہ توجہ دے گئے انٹرنیشنل لیول ہم ظاہر ہیں یہ چیزیں اوبلیگیشن تو آنے والا بہتری طرف انشاءاللہ امید ہے کہ بہتر بھی جی باز جون جی شرف درم درج کے بلا اہمیت ہے انود کے جون جولائی گرم با تو ہر جگہ درج کے سائگا گندے طرح تشموتی گاڑیاں مودا بوشتا رہنا یا ہمیں سائگا ماں اترا بھروا تو لازم درج کے چیچو طرح فائدہ استن تو سائگا ہاترا لوگ تو کا درج کے استن درائی مردم درج کے بنا استن ہمیں بڑا سجے علاقہ یا میتگ درج کی بھی سائگ بھی آئیے خوبصورتی زیادہ بھی تو یہ بابتا باعدے ماں درج کشگے کے انچوکے سرکاری والا چنولان سے بنا بھی تو باعدے معیشے گوں پیلو یا اوار بنگوں اور تی لوگے دے ماں آپ واقعی کمی ہستے بلے پتہ بھی ہم چکے ہم وہاں پہ ونڈے سہولتی بھی تو یہ بابتا ماں بعدیں فکر بے کنے درج جنگے کوشش بے کنے پرچہ کہ یہ انسان زندگیہ سک علمی تو یہ بابتا باعدے ماں بیجیڈیں اور درج کے دیکھ جگہ وجہ چونکہ شریف الدین صاحب شکار کنگ وردوانی پیشے تو نو شوق اور بعض میں تو شکاریانی وتی گپ میں کرا شکاری بوگ وت بلائیں شرف اعزازی وستے بلے دیگے نیم کے بیچارے جنگلی حیات تو جنگلی سہدارانی کوشک وہانی نسل ختم کنگ یہ مطلب یوں یک اس میں نقصان ہے تو یہ معاملات چھوڑ گندے کہ میں کرا یک موسمی جنگلی حیات کہتے ہیں اوپر آئیے اچھا درج کے شما بدن چیک بشائی سبزے کہتے ہیں اور شما چھ سرپدبے کے شکار بابتا جی سر ساری گپ جتا کہ یہ ڈپارٹمنٹ ہمیں آتھرہ بنائن تھا سر امی محکمہ تا پورا شکار ایک طریقہ کار ہستے امی قانونی صاحب ہم شکار بھی انویشن کہ نوکے ڈپارٹمنٹ بنی تھا بعض ہمیں ڈسٹرک ہستے انو تقریباً ہمیں پوٹینشل کے ماگوشی تربتے نے پنجگور اچارے کیچا گوادرہ ہر جگہ میں نوکے آفیسرت کا نشتگاہ ماں جاگے مردوں میں بعض پوسٹ ہمیں انو کمیشن اشتا گئے کہ نوکے بچک کہاں تو وہ ڈسٹرک کا سنبھال لی فیلڈ ہم کم میں سٹاف کمی اصل چیکستے آگاہی گئے پتہ ہمیں کلچر حساب چارے زیادہ تر مردم کوہاں نشتہ چی ضرورت حساب اور شکاری بلائیں یک ٹائٹل بوتا ہمیں مردمانی انو ہمیں بعض ہمیں کہ وائلڈ لائف اسٹاف ہستے بعض مردم اشارہ شکاری گوشی وہ شکاری گوشی تو شکاری دارہ گیا تے رہے شکار ٹوٹل پابندی
اما صاحب ہمیں محکمہ صاحب نے نسل کشی میں بھی پتا ہمیں کہ ایکٹ بنی تھا بلوچستان میں وائلڈ لائف ایکٹ 2014 ہے رولز 2015 بنی تھا آئیے تام یک لمیٹڈ شکار اجازت ہستے لیکن شکار پتا یک ٹائم میں یک مخصوص ٹائم ہے کہ مادگر نہ جنگیے کسانیہ نہ جنگیے یک عمر اس سے نہ رہنی آنا آرا جنگیے پدا قانونی اما شکار کنائنا یک مزنے اور پورا پاکستان اما چارے آرا قانونی ہم شکار جی ٹرافی انٹنگ گوشی پدا یہ انٹرنیشنل اقوام متحدہ یک ادارہ ہستے آرا سائٹیز گوشی کنونشن آن انٹرنیشنل ٹریڈ ان انڈینجرڈ سپیشیز آف وائلڈ فلورا اینڈ فانا انٹرنیشنل پاکستان دنیا یک ملک آئیے ممبر ہے پاکستان ہم تقریباً 1974 آئی ممبر ہے آپ دا یک قانونی حساب اجازت داتا بلوچستان اما شست کوٹہ ہیں شست ہیں چونکہ کہ مارخور ہے پورا پاکستان تا 12 مارخور شکار قانونی اجازت داتا آئی تا 4 بلوچستان ملی آئی ریٹ ڈالر حساب ہے ریزرو ریٹ $6,000 ہے ریزرو ریٹ ہے آئی کم نہ بھی برزا بھی ہر سال اکتوبر پدیش خاص شکار سیزن ہے کہ درا اشکما بریڈنگ سیزن نے تک 1 دسمبر تھا مارچ اینڈ آتا مارچ بھی ماں باقاعدہ آرا آکشن کنے آکشن تھا انٹرنیشنل مردم کہاں اشانی بڈنگا ٹیکا حساب زوری تقریباً گوستگے سال یک مارخور ام تقریباً $70,000 شوتا سر $70,000 یہ پدا ہمیں صاحبہ ماں سرکاری جاگہ است میں پروٹیکٹڈ ایریا متی صاحبہ ٹرمینالوجی گوشی کہ 6 نیشنل پارک ہے سرکاری آئی تا ہزار گنجی چلتا نیشنل پارک بالکل کوئٹہ نزدیک 20 کلومیٹر ہے آئی انٹرنیشنل ایک اہمیت ہے ادھا وائلڈ گوٹ ہے ایک خاص نسل پورا دنیا اتحان ہے ادھا جیو تقریباً اجدت صدا 2000 آئی تعداد ہے آپ پورا دنیا ہاں ہے انچو نسل ہے کہ اس ٹائم صرف ہزار گنجی کے بچے تا پوری دنیا اتحان ہے یہ تک 1988 ڈیوک آف ایڈنبرا پرنس فلپ خاص کرشے چارہ گیا تیرا دات کا وزٹ کو ہزار گنجیا تو آئی اہمیت ہمیں صاحبہ زیارت تا یک نیشنل پارک ہے انگول یہ پاکستان دومی مزن نیشنل پارک ہے ہمیں تقریباً 6 لاکھ ایکڑ سے زیادہ آئیے ایریا ہے اور 6 ڈسٹرکٹ آئی ایریا کے لسبیلا آوارانہ او گوادارا پتا ایک گورنمنٹ پروٹیکٹڈ ایریا اوالا اما کمیونٹی اما ایکٹ تا یک استے کہ مردم آنی کوئی یک درخواست دے یک طریقہ کار اما حساب ہمارا نوٹیفائی کنا پدا آنی آتیرا کوٹا زوری کہ اما یک آبادی وطی ادھا رسی پدا نر کہ وطی فزیکل ایج کمپلیٹ کنے آئی صاحب ہم آئین ٹرافی انٹنگ کنا شانورانی استے باران لک استے لسبیلا 4 گوشی کمیونٹی گیم ریزرو گوادر استے تلو بندے قلعہ سیف اللہ ہستے تھورغرے تو ای صاحبہ دریجی لسبیلا ہستے شست امے کے ہستے کوٹے ہیں تو آنی یک وطی جند ریٹ ہے انٹرنیشنل ریٹ ڈالر حساب ہے تو آئیے 80% کمیونٹی ہے یہ زر رہے معاشی سر ای سالہ تقریباً 4-5 کروڑ اچھا زیادہ زر کمیونٹی مل لیتا اور 20% گورنمنٹ آف بلوچستان ایکسچیکر اکاؤنٹ 1 رہے تقریباً 4.5 کروڑا بوتا تو سالانہ یک ریونیو ہے پتہ آئی صاحب میں شوٹنگ لیسن استے کسانے یا کس کاربار کنے پوزیشن لیسن امزورے ڈیلر لیسن کسانے وائلڈ لائف یک لمیٹڈ فینسی برڈز ما گوشی آنی کاربار کنے تو ای وائلڈ لائف ریونیو میں مزن ذریعہ ہے خاص کر کمیونٹیز ہے اما مردم کوئی تانشتہ ہے یہ مردم ڈننے کھائیں سر یہ زیادہ پاکستانی نہیں کہ ڈالر حساب حضور امریکہ ہاں چکائے رشیا ہاں کائے کینیڈا ہاں اور یورپین کنٹریز زیادہ تر کا ہر سال یہ چلی تو کمیونٹیز ہے ٹھیک ٹھاک یک زر رسی اور آنی لائیولیوڈ مزن ریکوائرمنٹ ہمیں جیسے پورا بھی پتہ یک ایکو ٹورزم ہم یک چیز یستے ڈن مردم کہاں امی علاقہ ہاں چارہ پتہ رن داری ہمیں سفیر جوڑوا وطی ملک کا چیز ہے گوشی کہ بھائی صاحبہ کہ ہمیں یک مشہوری بوتا دنیا ہے کہ بھائی زبردست ملک کے جوانے جاگہ استے مردم با سپورٹ کنا یا چیز روا کہاں تو شست ہمیں یک کوٹے لیگل سر انٹنگ کنا تو زر 80% کمیونٹی ہے رسی سر جی شرف درم من چکے انٹنگ شکار کنگے ایک روایتی در آمد شیخ قطرہ دبئی چی بلا مردوں کہاں لازم جنگلی حیات جنگلی سہدار یہ جنگلات ہے روزگار وسیلے بتکاں وہ یک انکم ہے خاص کر ایک بلائیں ذریعے بتکاں مردم
हमें जंगले वाला या हमें शिकार वजह के दन्न मुल्क के मर्दम अत कहाँ तो पर हमें चीज़ भा बाशन वो थी अहमियत हस्ते मेगरा मागा बलूचिस्तान है हर वाला बेचारे क्या चूँकि मादनियात भी कुदरत है ईद के असराती हो सहूलत वो तो हर नेमगा माँ गंजे भले मेगरा माँ चीज़ानी डिस्कवरी न करें आ देमा ले आ रहे हैं आ मार्केट असर करने की कोशिश न करें वहाँ वैल्यू दे मार के कोशिश न करें सरकारी वाला आवड़े फंडिंग न भी आवड़े सुपरविजन न भी तो ये दुआएं बलूचिस्तान अस्ते वसाइल छेड़ता रहता और बल आम लस मर्दम कुदरत शेर व अजगार को तबले नेजगार और गरीब इज्जत को आज़ लगाएं तो ये वाला बाद सरकार या ईद के इंटरनेशनल डोनर्स इदारा हस्ता कि आई महकमा इदारा इसरा कारखाना कहाँ खासकर जंगली आयात इसरा या फॉरेस्ट्री इसरा या आर्कोलॉजी इसरा तो आई इनका ज़्यादा से ज़्यादा दिलगोश भी दिए ताकि बलूचिस्तान अहम तरह शोभा दिमाग वहाँ ताकि दुनिया ऐसा फ़ायदा चिस बेखां और वसीला वहाँ पर रोज़गार है पर ज़र वाला माँ वजह गेशें जो स्पोर्ट्स करें वजह जंगलात है वती अर्ज़े शुमा इंचो महकमा माशाल्लाह कारखाना गाए इंसान ज़िंदा को एक मलाएं ताल्लुक़ हस्ते भले पदा जंगलात द्रचकानी बुर्रा दो दारान बहा कना और कसाने कसाने मकसदन का